back to my channel. Hi guys, how are you today? I wish everyone in the world healthy and always happy, okay? Anyway, today the Raw family visit one of the tourist attraction in Aceh Besar, Deer Park, located in Lam Tanjung Village, Sibre, Aceh Besar. For guests from outside the city, this place is a tourist attraction visit. Anyway, for the people of Banda Aceh and Aceh, it sounds familiar, like the Raw family. The Deer Park, it sounds familiar, yes. And the beauty of this park is not about the herd of deer as the name suggests. Natural green beauty and several holiday facilities contained in this place, isn't right? And Deer Park is equipped with various children's play facilities such as three bathing pools of different size, water bikes, and water booms. In addition, there is also a pond resembling a river that surrounds a small island. This is where to play water bikes. Visitors can enjoy a variety of dishes that are sold in this place. Culinary prices are fairly cheap when compared to other tourist attractions. Anyway, for those who want a weekend with family, dear
itu kita lihat kebun binatang dulu. Ke kebun binatang Taman Rusa. Musola, mandi bola, toilet, ada ice cream. Ada kebun binatang Rusa. Dan sini, dah. Kemana sini, ndak? Itu kebun binatang Rusa di sini. Binatang 30 meter. Sebelah mana dulu? Enaknya. Ke sini dulu ndak? Yuk kita ke sana dulu yuk. Mumpung masih panas. Kebun binatang Rusa. Kita belok ke kanan dulu. Toilet. Ada burung, rahasia. Ada burung. Dengan berkunjung ke Taman Rusa, kita ikut melestarikan hewan-hewan, melestarikan alam. Dek, itu dek burung dek, adek burung. Rasya. Rasya tak bergeming, saudara-saudara. Nah, diturunkan sama ayah. Ayo. Di mana ini? Aku di mana? Burung dek. Wah. Dan akhirnya adik melihat burung kakak tua. Hinggap di jendela. Oh, ini namanya bayan, nuri merah. Nuri merah. Halo. Ada dua ya, sepasang ya. Makanannya jagung, nuri merahnya. Ini apa ini? Kepodang, cucak biru. Oh, ini cucak birunya cantik. Ini jalak belong ini. Wih, cantiknya, masya Allah. Jalak belong dengan jalak putih. Itu jalak putih. Kenapa nggak jalak putihnya? Itu jalak belongnya sebelah sana lagi makan. Nampak? Ini burung ruak-ruak ini kadang bisa digoreng ya. Puyuh mahkota. Oh, ini puyuh mahkota. Adek, hati-hati deh, jangan lari. Ya, itu Junai Mas. Apa nak? Junai Mas. Adek capek, ayah minta gendong. Junai Mas. Beli bis batu. Ini beli bis batu. Nih, jalak kerbau. Jalak yang sering ada di kerbau ya, makan kutunya kerbau. Bertelur biasanya menetaskan 2 sampai 3 butir. Foksai Sumatera, jalak suren, itu dia jalak suren. Ini cantik, sempidan biru. Halo, hai, awal. Ini burung hantu, ketupu. Halo. Burung hantu itu lehernya bisa berputar 180 derajat. Ini, halo, sepasang ya kamu ya. Halo. Ini kita di mana ini? Kita ada di Taman Rusa. Ini ada. Keren. Naik tanah. Ini burung merak ya, Bang?
Mana burung meraknya? Oh, itu ada dua itu. Wih, pasang bertelur ya. Kamu lagi bertelur ya? Tuh telurnya. Beautiful. Klasifikasi ilmiah merak biru. Ini punai tanah. Itu apa? Itu burung unta ya? Itu apa, Bang? Burung unta. Halo, hati-hati. Udah datang ini? Enggak. Burung unta. Nanti kita lihat dari sana. Menyediakan alat transportasi ya. Tanah Usaha juga menyediakan alat transportasi, yaitu kereta api ya. Kereta api tujuan Bandung, Surabaya, Jogja, Solo, Jakarta ya. Boleh. Medan, Bangkajen, Sare, Pademangan, Sigi, Yunai Mas. Yayo, terkenal Radina ya. Alhamdulillah harga kopi udah pelambung. Kita bisa lewat dari sini. Nanti lanjut ke kapal tua Sumawe ya. Nanti ke Natal Raya, akan raya ini seharusnya udah. Ada burung beo. Beo, ada burung beo ya, betul nggak sih? Bukan. Oh, rangko. Oh, ini rangko itu. Bukan. Rangko. Rangko badak. Ini rangko. Rangko badak.